Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam nutangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Via at taga Quirino Province, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Arlene Palentino, Jasmine Rivera, Raquel Villesa, Luisel Tingday, kan Lovely Joy Kablayan, Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual Galamgam kan Pastor Family, Timino si Juan Mantakdang San Quintin, Pangasinan, from Ivy Gutierrez, Bolosan kan Leda Family ti Balawan La Union, from William Bolosan Sr., lakay ko ni Reynaldo Jose, kan happy birthday kaninanang ko, from Josephine Jose, Dufredo Cortel Peralta, Campilla Family ti Taleb Nagbukal Ilocos Sur, from Sunny Cortel, Brian kan kakadwak nga agapgapas, from Jeric Dulay. Makablaawan pa iti Rumbawa ang Batali Family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Tropa ti Do or Die Troopers, the 17th Infantry Battalion Delta Company, the CAA Juneda, CAA Ballesteros, CAA Baligod, CAA Julian, CAA Felipe, CAA Vidad, CAA Kayumba, kan tinaka-duty ijay Tanglagan, Patrol Base, from Pablo Binarao. Pamilyak di Taabra kan Pangasinan, from Janjan Ukumen. Shout out kani Jessa Canares Fernandez. Makablaawan pa'y da Barangay Captain Edamar Moreno,
Kastamat dagiti kagawad na Dada Abu, Rold Ambatali, Joros Apuya, Topher Andres, Jericho Bayubay, Marvin Ambatali, kanti Chief Tanod ani Cesar John Timbang from Roque, Galisa. Padilla kan Alindayo family ti Bagong Sikat Isabela, Angel Cosinti ti Paracelis Mountain Province kan Bangar La Union, Anti Agos kan pamilyana ti Ilocos, Caparaso family from RD Padilla. Alejo Mundo Terrenal kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Makablaawan pa ni Gani Matusalem, Jeneline, Kimberly kan Lady Len, Janric Prince Kian kan Princess Athena, kan happy birthday kan ni Nelia Limon. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Via. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Via, taga Quirino Province, ngam iti agdama katadaak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper dito'y manang. Siyak timang supsuporta iti pamilyami, agraman iti pamilya ti kabsat ko a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi madama akpaylaan nga agap-apply nga umay agtrabaho dito'y abroad. Manila ako nintong bigat nanang. Mapan kami nag-apply di agency nga ibagbagay di gayem ko. Ay talaga gayam apatuloy mo ti panggap mo ama panagtrabaho ijay Hong Kong anak ko. Wan nanang, kayat ko ti makigasang-gasat ijay. Tapno sumayaat mo't ati panagbiag tayo. Alangarod no iso ti amom anasaya at anak ko. Saan da kaalapdan? Sapay ko mga rod ta mapagasatan ka. Amo ka nabayagan nga rapaap mo ti mapan ije balasi utaaw. Nagrigat mat ngaminan ti biag dito'y nanang. Kayat ko ang makaraman tayo mo't ati nanamaya pa nagbiag. Banya nga oras kayo ngay nga agluas. Masapa kami nanang. Ngam saan kami pa nga agawi na dagos. Sana bale, tadamot pagdagosan medya Manila. Naganad kayo nga rod anak ko. Ala, ikaw nga rod aginanan tadi, rabiin. Masapa ka pa nga agringin ton bigat. Wan nanang, uray na kayo. Ingkay mo't maturugan. Namarbangon mo't anak biyahe da Via, bakay? Wen lakay, tapno daras na kano makadano di agency a pag-applyan da. No kasta agsublida mo't lang arod adagaw. Saan? Agtalinaad da kano pa ije Manila. Sana bali ta ada kadumot pagdagusan da. Ay na, sapay lang kung mga road ta mapagasatan mo't da Via. Sapay magagaran jay anak ta makaabroad. Ado ngamin dagiti nadamdamag na asimaya at ti panagbiag da, gapo iti panagtrabaho da iti abroad. Saan nga ta delikado ti sumrek akatulong iti abroad? Bakit? Day tamot ti imbagak ka ni Via. Kunana mo't aswerte-swerte ka na no matumpungam jay nasingpat nga amo. Kasano nga rodain no nauyong ti matumpungan na nga amaw? Ay, kararagtaan o makapan. Jay ko man nasingpat nga amo, ti matumpungan na.
nga man nagpamanila ni Via, nanang? Wan, anak ko. Talaga desidido di adim ngagtrabaho di abroad. Di kad nasayat, nanang. Tapno, makaraman tayo mo iti imported. Wan ang amangan no marigatan di adim ijay. Saan man, nanang? Kabailan na day jay. Ni Via pa iti kunayo. Kano naturod day jay. Santo na makapagpanakil dagiti karo ba tayo nga nakabagyan day abroad. Tadan tumoten abroad tayo. Ay na, agtal na ka anak ko. Saan tayo makikumkumpitensya kadakwada? Adayo, ti estado da kada tayo. Marigrigat tayo laang. Manya kita marigrigatin. Kabumaknang tayon tun no makapanan ni Via iti Hong Kong. Mayat ton tibiyag tayo, nanang. Anya kay Manong, matungpalan tira paapta. Makapanak ko ni di Hong Kong. Bilay baka talaga kang kading ko. Awan pa iti kinayat mo, di mo nagunod. Siyempre mo tamanong. Kat ikarik, itad ko amin na kayatyo nang runa dagiti anak mo. Oo, day taman. Saan kami to na marigata namang paadal kadakwada? Ngamin, adda ka nakatulungan mi ading. Basta sikati makaamo ka dananang kantatang Manong. Di mo baybayan ida. No anya ti kasapulan da, ibagamla ang kanyak, taitad ko adagos. Waling, di ka kadagdanag, Via. Siyak tumakam mo. Nay, tungpalam ti karima. Amamot ang dagiti kayat ko. Wan Manong, siyak ti makaamo ka da kayo. Isungarod nga agabrodak para iti pamilya tayo. Kasta Magandad ka mo ti Jaya. Di mo baybayan ti bagim. Umawag ka kanayon no addakan to ni Hong Kong. Wan Manong. Nabayagan nga arapaap ko ti maka-abroad man ng Emmy. Apalak ngamin dagiti makitkitak asim maya at tibiyang da, gaputa adda naka-abroad akapamilyada. Sa anak mat anapaay, tanakagtengak dito'y Hong Kong, kat nakastrekak kas domestic helper. Kat ti pagyamanak unay iti Diyos, napagasatanak anakatumpong itinasaya at nga amo manang. Manipod iti naka-abrodak, giminawa mo't basit ti biyag ti pamilyak di ta Pilipinas. Maipapaay ko amin akasapulan da, kan amin akid dawan da kanyak, nang runa ni Manong ko. Hello, Manong. Hello, Via. Adin ko. Naimbag tayo mawag ka. Kumusta kayo amin dita? Awan ka ditag saksakit? Awan na, ading. Itamakan mi amin na nakayat mi akanan. Kan makagatang pa yun iti nagduduma kita ti prutas para kadananan kang tatang. Nasayaat nga rin no kasta, Manong. Ay, wan gayam. Agsweldok inton ka ni kadwangal daw. Orayan nyo ti patulod ko akwartayo. Via, ading. At ako magkitawagkan ka, no? Dapat nakabalin na, ha? Oh, anya day Manong? Ang birthday ngamin dyan ka anak kami ito nung maalawas. Kaya't ko kumangay sa ganahan mo, titi pa nagkasangay na. Aywan. Ag-birthday gayam dyan inauna ka anakak. Uwan natin. Kaya't ko kumangay
birthday mo ti Jeskwilaan da. Ag-blowout. Kasi tararamidan nga dagiti duma kaadalan na. Oray gumatang kabilangan iti makan iti may sa fast food chain dahil sunditat mi kadagiti ubing. Agpaluto para kadagiti mamaistra na. Sige, Manong. Naiso ti kayat mo. Isa panayunak ko madya ipatulod mo, ading. Amo mo ta si kalang tinamnamal. Tawan mo ti mas no patrabaho. Awan problema, Manong. Sige nga, Rod. Nayunak di patulod ko. Ibagam no mano ti inayon ko. Tairaman kon iti patulod ko nga allowance yo. Ay na, agya mo na kading ko. Maragsakan lakit di ka anakam. Na ibagagkan ko na nga ikam iti pagkasangay na. Sige, Manong. Tapno maragsakan mo't iti pa nag-birthday na. Sis, ano ti kwen-kwentam dita? Itay pa kas na mariribukan ka. Kwen-kwenta ak naman di patulod ko di Pilipinas. Kurang ti masweldo. Tagpan pa na yun di kabsat ko iti pag-birthday kano di anak na. Apay, kasano ka garbo aya ti birthday di ka anakam? Apay ako na makurang ti masweldom. Dakkel nga rin ti bagbagan ni Manong ko nga inayon ko kano, iti patulod ko nga allowance da. Ha? Ay, makautang akmanan no kastoy. Ay na, sisterette. Api naman nga itulok mo amin na kayat da. Among matasaan unay adakkel ti sweldo ditoy. Sapay, satay lang makaaliwaksay no kastoy a day off tayo kadagiti trabaho tayo. Diyak namin kaya't apaayan ida. Nga ora iutang mo aminen adot-dot mo? Kasta ka di? Sana bale, mabayadak to matlaang. Gam kasanukan? At ka din ornong mo? Panunutam, sisterette. Saan nga nanayon nga daga dito abroad? Apay, awan ka diti planong maagawit into na dan ornong mo? Adamat, ngam kasano ak nga rot ang makaurnong, no adabay bayadak na utang ko ditoy. Day tangarot kat. Saan ka mo ta makautang no kontrolem ti patulod mo kadakwada? Pamangan mo't mo dagat pidpidutam lang ti kwarta ditoy. Hoy, sisterette. Dugo at pawis ti puunan tayo ditoy, anya? Okay lang. Padasak laangan ti bumulod ka dagiti amok. Bayadak to matlaang. Ay, sikati makaam mo. Di mo to kunaan, adi ka pinatigmaanan, sisterette. Ngay adi mo't lamal-malpasan nga agpakpakan nito niyong anak mo, bakit? Nalpasan ti kasangay di anak na iti kalman ng nagaduman mo ti bisita na di tarubayan, ay. Ay, diyak man amulakay. Kahit nagita mo tatataaw, kay kayat dan ata saan amay ibustimakan dito yung balay. Kung naanamot nga adukan upay ti maigatang na. Di mawat ngamin ka ni Via iti pinaggastos na iti kasangay di anak na. Ay, na yan. Di nala pinanunutan ang nagbanugan di adi na ti pagpalpalastog na kadagiti amuna. No apay mo't ngamin apanuynuyan ni Via amin akidawan ni Manong na. Manipod nagabrod ni Via, kaslamot ten baknang dito nyo. Makipadpada mo't kadagiti daduma dita nga ada ka pamilyada iti abroad. Kumaano suti naka-abroad ngam saan man? Saan namot ang nagbanugan ti gasgastusan na?
Kasaritam tuman. Amang ano, mabain lang, jayadi na saan amang magusto ka dagiti dawatan na. Iswa ka na yun nga ikan na. Dahil tangarod kat. Sige, tapa man na makapanaw dagiti sa nga Elina. Kasaritak to itinalapat ni Tonyaw. Makabannog matgayam tagpasken. Kasano adi ka mabanaw? Katdo ang aldaw mo't nagpakpakan ka kadagiti ka arupa. Kastamertan kadagiti gagayim mo. Maminsan lang mo't tatang. Kasangay nga radya po ko yo. Nakaragragsak to may dagiti may nakipangan. Kasano adi da maragsakan ngay kat libre ko naman. Ay naton yaw, paano no time apagrigrigatan di kabsat mo ti ipatpatulod na kwarta dito'y Pilipinas. Sana bali tato ti kwarta ni Via tong galagsweldo tatang. Manumot la ti patpatulod na ngay. Unangam kababain ton yaw. Nang runakit dawatam at amin kan kuanan, ultimo pagpalastog mo. Ni tatang mat. Apay, agpalpalastuga kaya kat saan mat? Kanya ko mati pa nang ipagarup mo itar aramidam ngay. Di ka pa'y lakat enggatang iti kasapulan dagiti anak mo, ti ginastos mo iti manunga aldaw, iti panagpakpakan mo. At anto man din sukat na tatang. Agi patulod tumanin ni Via, inton umay abulan. Paano no time amasapul mo't ni agurnong ni Via nga adem iti para iti bagina. Tapno damat gungguna na anapan ijay abroad. Adon ti urnong tayo tatang. Di na matitad ti dawat at nawan ti adong urnong na. Isa diyo ka din pagparikutan da ita. Relax kayo ka dilain tatang. Kastaw na tiisam mo dita, Sister Web. Apay, anyaya rin nakit kita, Dagiti maning patulod ni Manong ko a pictures day, di nagkasangay di anak na. Nagadugayam ti tao iji balay anapan nakipaskan. Di kasta man una yung tiragsak ni Manong mo. Di nalaam mo nga agparparikot ka dito'y gapo iti utang mo. Makabayad ak tumatlaang. Huwag matkit di, mapanaminan iti utang, ti sweldo. Kasano ka matem? Awan pa urnong mo aging gaita. Taamin nakapritso ni Manong mo katitulok mo. Sabali pa iti ipatpatulod mo a kwarta para iti paggastos da. Ayun na, sapay kasla kala ATM na agkidaw ti kabsat mo. Isumat namin di mga asikaso kadananang kantatang ko. Adak ditan. Nung saan kumamat akastaa, nga uray la iyo tanga mo, ti patulod mo kang kuwana. Rumbang lang nga iso ti mga sikaso kadagiti dadakilyo, tabakit kan lakay dan. Kan may sa, iso ti adda ijay, sikat ti adda dito abroad nga agrigrigat, nga uray la agkubon nga agtrab-trabaho, amang supsuporta kadakwata. Sister Red, amok amarigregatan ka maten. Iso, please, agpanunot ka, aging ka na sa papay. Saan mo tapakabasulan kat no agkad-kad ka mat paminsan? Narikat no wan kalaawanan kadagiti amin nakidawan ka ng kanimanong mo.
nalawlawagan ti panunot ko, itikas day nga imbaga ti gayem ko abaian, Manang Emmy. Pudnumat ngamin ti kunana nga awan pa'y urnong ko, kan awan mabatbati kanyak, tunggal sweldo, tamalaksid iti patulod kong allowance ti pamilyak, baybayadak dagiti na utang ko, tapno maipaay ko laang dagiti kiddaw ni manong ko. Dinardaras ko nga rod a binayadan dagiti na utang ko manang, kat nang rugi akmaten nga agurnong. Apaman nga dan basit na urnong ko, nagpaidu matiriknak. Kasla mapunas amin arigat ken bannog ko a nagtrabaho. Ipapaay ko mutlatta no dakid dawan ti kabsat ko, ngam saanan akas idi nga aglaplapusanan. Amok amang rikrik na ni manong ko, tasaanan akas iti sigod, akanayon nga umawag amang kumusta kanyak. No sa anak nga umawag, jak pa yan makasarita ida. Makabantog mo tekmalmal magtrab-trabaho. Narigat at talaga ti umay agkatulong dito sa bali a pagilian. Ngam anusan tapno adamay paw iti Pilipinas. Naimbaglaangan, tasaan nga istrikto dagiti amok. Saan akas ka dagiti daddo maama ka istorya mo iti parke tunggal day off me. At dapay dagiti saan amang mangan kan matmaturog iti husto nga oras. Ni manong mat umawawag. Itaman kay. Apay nga ta nakalagip nga imawag. Hello, Manong. Hello, Via. Pasensya ka no, naistorbo ka ading. Saan mat, Manong? Naimbag man ta nakaawag ka? Wenta, at ako mati ibagakan ka. Anya day ta, Manong? Ading, bumulot ako may ti kwartam. Kaya't kung amin ti makisosyo iti negosyo ti kumpare, kaya't kasapulak ti dakkilagatad. Ha? Amok nga doon ti urnong mo. Nangro na kat saan ka mo nagipatpatulod iti bastante. Apag isulangan na para pagkasapulan diti balay, iti patpatulod mo iti kalabas. Ado nga mintin lipas ko nga utang ko, Manong. Isa pasensya kayo nukas dela ang ti may patpatulod ko. Ngam amo ka saan matakurang, saan aya? Wan magkit di anya kay ading. At ka di may pabulod mo kanyak? Pasensya kan, Manong. Ngam talagang awan pa igam ko adak kala kantidad. Kalkalpas ko ang nagbayad ka dagiti obligasyon ko dito Imposible imot Di ko namgit di, naimot ka itan. Saan na nakasidi? Ha? Ayan lang ni Jean Karim idi. Naipay mo amin nakasapulan mi dito Pilipinas. Itad ko mo ti obligasyon ko kada kayo, Manong. Ngam tulungan na kumamot Saan asyak amin tinamnamaam? No ti may papan iti negosyo nga ibagbagam, awan ti maitad ko, Manong. Ngam agtultuloy ti allowance yung nga itad ko binulan. Very good. Kasta, Sister Wet. Sursuruan mo tagkid-kid nang runa na ang mamasaan mo nga importante tikid-kid daw da kang ka. Nasakit mo tirik na kagkad-kad. Ngam pinatibkar ko ti pakinakam ko. Total, agtultuloy mo ti panangipatulod ko ti kwartada iti binulan. Amom, Sister Wet, agpapada tayo itirik na. Kasta mo't lang ididam mo. Nasakit tinakam ko tong kaladakid dawan da ajak maitid. Ngamit ti pa naglabas ti panawan,
Naamiris ko arumbang laeng amaawatan dati sasaaden tayo ditoy. Ti sakripisyo tayo amaya dayo ti pamilya tayo. Kantirigat ti trabaho tayo ditoy. Taklo naman wano saan. Amo ka marigrigatan ka mat, Sister Wet. Pudno dayta, katagyaman na kiti kanayon apan ang patigmaan mo kanyak. No saan nakadimngagkan ka, amangan no na ilumluma kun iti utang, kat awan pagmamaayan ti panagtrab-trabahok ditoy. Ay Navia, kasla ka lakabsatan. Sister Wet, saan ka di? Nangrunak at manipo di dinamam mo ka. Kasla na daan akong iti kapamilya ditoy. Isong agyaman akmot at atimngag kakanyak. Kat amok, awan to ti pagbabawyam iti udin na, Sister Red. Lakay, anyagay ti ba ko nam itiin sawsawang itay nito nyo maipanggap ka ni Via. Ay, nasakit tinakom na Taasaan na pinatgan di adin na tikid-kid daon na. Nasaya at mat. Saan ba't kami na sigurado di sarkan na negosyo? Ang mga numasayang laang ti kwarta nga itadkan kwa na ni Via. May amtap no agnakaw. Saan mo't ngamin nga agpursig eh. Nanipod na kaabroad di adin ha. Iso amin ang tinamnamaan na. Ultimo ti para iti pamilya na. Marurot pa ikit di asawa na na. Isong ti mababain kan ni Via. Gapo iti kasjay ajar kan arabid nito niyaw. Sigurado ang nasakitan ba't ni Via kadagiti insawang di kabsat na idinagsarita da. Ang amo ka maawatan ni Via nito niyo. Sigurado dahi tabakay. Kan naimbag ko ng kitdi taamumutan ni Via apaayan ni Manong na. Panawon matay, tapno panunutan na mati para iti bagina. Umdasan ti panang supsuportar na kadatayaw. Dakal aba na ganday jay, bakit? Hello, Nanang. Hello, Via, anak ko. Kumusta kan? Nasaya at Nanang. Da kayo ngay kan ni Tatang. Ay, awan ti pagdanagam ka na kami, anak ko. Nasaya at kami kan ni tatang mo. Kumusta mo't da Manong, Nanang? Amo ka gumurgura pa ilaang kanya kaging gaita. Ay, di mo ni kaskaso ni Manong mo. Makamiris tumot laang, anak ko. Mayamtap no, amo na mo ti obligasyon na iti pamilya na. Saan nakanayon amang namnamakin ka? Nagdagsan nga rod ti barukong ko, tunggal malagip ko ni Manong. Diyak namin kaya't agumura kanyak, Nanang. Awan ti rumbag agumuraan na kan ka, Via. Agbain ko mapaya, taadun ti na itulong mo kan ko anak kan iti pamilya na. Mayat ti naramid mo, tapno amo na ti tumakdar iti bukod na asaka, asa namang damdama iti sabali a tao.
Sapay ko mata maawatan naktumatlaang ni Manong, nanang. Word, anak ko. Inton maka-amires, sigurado ang pagyamanan ng tupay tinaramid mo kun kuana. Sapay ko marod takas tang agpayso. Jacket nga agsaksakit tinakam na kanyak. Napatag kanyak ni Manong, kastamot ti pamilyana. Napatag kayo amin kanyak, nanang. Nabayag mo't apanawan, adinak kinon-kontak ti kabsat ko manang Emmy. Kat dayjay tiriniknak itinabayag apanawan. Makonkonsensya ak. Jak amo no rumbang ti panangpaay ko kankwana, wano saan. Aging ga ididimteng ti panagbakasyon ko. Ididamo, agdwa-dwa ak nga agawid. Tama amakak iti agbalin a reaksyon ni Manong ko. Iti kanito nga agkita kami iti personal. Ngam nagtuloy aklat ta talaga mailiwak meten kadananang kantatang ko. Ngam supadi ti pampanunutek iti napasamak manang. Tanariknak nga awanan ti sakit tinakam kanyak ti kabsat ko idi nagkita kami. Nariknak day disigod a kinadungo ken kinaasidag na kanyak. Iso akas taunay aragsak ko. Nakitak pa'y tidakkel a nagbaliwan na, taaddan na talgad a trabaho na, kat kabailan nan a suportaran ti pamilyana. Pudno ti ko na ni nanang, a nagbalin eleksyon kankwana tinapasamak kada kami adwa. Impapas ko nga rod ti iliw ko kadakwada iti mano alawas a panagbakasyon ko. Ita, adak manon dito Hong Kong manang, kat nalaglagan itan tiriknak, taamok nga awanan ti agsaksakit tinakam na kanyak. Kan nagsublin ti sigod alinnangan mi iti kabsat ko. Sapay ko mata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Via. Pagayam ko Via, maragsakan tanasaya at manantilangan-langan nyo iti kabsat mo. Talaga anarigat ti mayadayo kadagiti ipatpatag ti biyag. Kat no malaukan pa'y dayta iti saan apagkikin na awatan. Ad-addan anadagsen ariknaan dagiti kasken ka nga adayo kadagiti ipatpatag na. Saan ka mo't ababalawan iti panangpaay mo iti kabsat mo? Nang runa kat dayjay tinagbalin a rason tapno makaamiris. Kat tumakder kadagiti bukod na asaka para iti pagimbagan ti bukod na a pamilya. Tandaanam dayto ay Vina. Saan adakas ti tumulong no maikari ti tao at tulungam. Kat di na ipabaklay kan ka ti bukod na a responsibilidad. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan pandubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris.
Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingag. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mang batak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Melba at taga La Union, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Joanne Revillos, Imelda Velasquez, Priscilla Cabral, Jasmine Rivera, ken Noraline Kabakkan. Anak ko ada RK, Cherry, Noel, Fabrin, apok ada Edward, Samantha, ken Eli Bautista, iti Binalunan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Manang Leti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel, Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual, Galamgam, kan Pastor Family, Timinosikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Lakay ko ani Mark John Nonong Sampayan, from Rose Ann, Mabatan, ti Cagayan. Anti LV Dateng and Family, ti Alibang Season, Pangasinan. Havonillo kan Valdez Family, from Biyaheng, Brangtlesam. Shout out kani Kagawad Buds Borbano. Makablaawan pa'y ti Padawang Flores kan Borje Family, ti Sabangan, Alaminos City, Pangasinan, from Monmon, Padawang. Alonso Malyaga kan Tanyesa Family, ni Esther Malyaga Domingo and Family, from Cuse Malyaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Cagayan Valley. Amin ataga Balawini, Amulong, Cagayan, especially ti Adriano Family, from John Renren G. Adriano.
Shout out kada Alfie Bahian ken Francisa. Madriaga ken Borja family, Tatay Rodolfo, Nanay Ana, Rose Pearly, Don Daniela, Jedrick Tilibon Albay, Mark Oflodor, Jeep Tibalasiw Taaw, Angel Jello ken Gio Tikirino, Kiandre Shaina ken Henrik from Rose Ann, Magnus ken Yashika, Mert Khan ken belated happy birthday King Tyron from MJ Antulin, Bartolome family ti Alagiwa, Lalo Cagayan from Demi Bartolome, pamilya dita San Juan, Quezon Isabela, lakay ko ani Hildo Sugitan, kastamad na May, Sheila ken Leslie from Juliet ditoy Kuwait. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Melba. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo lata kanayon, tapno agtultuloy mat ti panagdengeg mi kadagiti na duma-duma apadas ti biag, dagiti dumdungeg, nga ingkay ik-ikan biag, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag manang. Nang rugi idiadaakpay dita Pilipinas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Melba, taga La Union, ngam addaak ita nga agpapaay akas domestic helper dito'y Hong Kong. Adan asawa ket dua ti anak mi. Maysa a karpintero ti asawa. Narigat ti panagbiag mi, ta paghusto laeng ti mabirbirukan mi, uray dua kamin amang mangged. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng, dita pagilyan tayo a Pilipinas. Nagsapakan arimwar di tabalay Melba, papanabaya. Mapanak makilaba di tayan da Mrs. Lopez, nanang. Nasapaak tap numalpas ko adagos, kat maaramid ko pa'y dagiti inayon da nga aramidak. Ay, una yan. Nagarmusar ka ka din. Dagiti ubingay. Nakaturog da pa'y nanang. Kastada na awan klase da, maladaw da nga agriing. Kat, dilakay mo ngay. Adapay di tabalay, nanang. Madamdama ka no amapan iti ayan ti aramidan da balay. Maululaw pa'y ka no. Kasano asaan na maulaw, kat no kastauna iti bartek na idilimbabas dito idirabi eh. Apay, nanang, di kay pa'y nairuwam iti anak yu aya. Kanayon mo takasta, nang runa nool daw ti Sabado ta panagsusweldo da. Ay, kaano nga tayo nga agbaliw day ta tao. Dumakdakkel ang dagiti anak yaw, kastapay lati aramid na. Ay na, di yun pakariribukan day tananang, amang ano isupay ti pakaistresan nyo. Ay, sige, mapanakon, pakisirsirip yung tulatan dagiti apo ko yo. Nala, sige, balasag ko. Mapan ka nga rudan, tapno daras kamalpas. Sino di kasarsaritam abigbig at di taparaangan di siyang. Kadya manugang mo ni Melba. Nay, apay, papanan na nakasapsapa. Mapan ka no makilaba ijayan da Mrs. Lopez. Ay kaasi pa iya manugang ta. Ay kasanaw katkas na mo ti aramid dyan na laing anak mo. Kanayon mabartek tunggal malpas ti trabaho da iti construction. Apay, saan ka taababan bandog aya? Agtrabaho iti agmalmalam, santo agbartek iti karabian na. Ket berberoken nga tan ati bagi na ti arak, eso akas tiyay. Bagbagam to man di anak mo ariyong.
nakababainan ka ni Melba manugang ta. Ay na, ang mga numapapispisak pa inusak timang kasao. Sa pa'y peloso po kung natangkan ti ulo di anak mo. Hisapay la kumaata saan to ang mauma di asawa na. Inton kwan pinanawan ni Melba. Ay, gongguna na ano kasta ti aramidan ni Melba. Maganap na, gapo iti kinatangkan ti ulo na. Ayan ni tatang mo, boy. At dapat iti silita ka ni nanang apong. Saan pa bimangon? Na, katno aldawan. Apay, saan aba pa nagtrabaho? Tsaka mo apong. Apong, nakita yung ka din ni nanang. Awan magnaminan dito tayo nakaring kami kanadin ko. Nasa parimwarti inayo, napanakilabada. Ay, nangan kayo ka din. Wen apong, nangan kaming kanadin ko. Adamot namin nalutoy tayo na tilamisaan. Makitam, nakaluto pa'y gaya mo ni nanang yaw sakbayan na panakilabada. Ngabjay na laing nga amayaw, nakauldag pa'y laang nga ginggaita. Ang mga nusano mapa nagtrabaho apong. Nabarbartok ngamin ni Dirabi. Ay, talagang awan manaknakam day ta amayaw. Imay kayo laang sinuknala, no nangan kayo ngagkabsat. Nalpasan apong. Nala, umalatiwak na rudan di tabalay. Diyak kaya't akasarita day tamayo tabarurudak. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang kukenkwana. Ay sus, aldaw ba't kaya man? Sapay nagsakit ti ulok. Napalalban mi man ngaminan tinaginom kadagiti katrabaho ki Darabi. Itik skulatan na jak makastrak ita. Ayan nga tayo ni Melba. Aslawan mo't dito balay. Dagiti nga tangi obing. Awan sabrak day takit. Boy, anak! Ayan nyo! Apay ka di tatang! Ayan ni nanang yaw. Awan mo't dito'y balay. Nasapa ka na rin ko na ni apong bakit tatang? Napan ka no nakilabada? Apay? Imay dito'y na apong yaw bakit? Itay-pay tatang? Ngam nakaturog kayo pay? Imay nakinitan no nangan kaming kanadin ko? Kastaya. Sigurado ang makaungot man day jayin Talaga, tatang? Nang runay din mo na nakaturog ka pa ilaan? Sigurado ang nakita na kitinagawid ak idirabiian na bartag. Tatang, itimplahan ka diti kape? Saanan, boy? Siyaklatan. Ituloy yun ka ni ading mo tararamidan nyo. Dandanimot malpasan ti panagsipsipog may timula, tatang. Kay to gay ayaman apa man na malpas kayong magsipog. Siya kung ti makamo dito'y balay, tapno saan man ang makaungot ni nanang yaw inton sumangpay. Pasaray agda, pasaray awan ti trabaho nila kay ko manang Emmy. Sumursurot lang amin kadagiti kumpare na nga agkarkarpintero.
No adda trabaho na, ekspektaran mi akanayon ang makainom a sumangpet. Iso ano maminsan, kayat ko pa yun nga awan trabaho na, tapno saan arumrumwar kat saan amabartek. Talaga ngamin adi na maliklikan ti arak manang. Nairwama kon itikas jay nga aramid na, ngam dagiti katugangak ti kanayon amang babalaw ken kuana, tamakit kita dati sakripisyo, tapno matulungak laeng amangged para iti pamilyami. Agingga iti maysa nga aldaw, Oy, kumari Melba. Kunakon kat asikadayta. Uy, Rio, si Kamot Gayam. Makitsyandak iti ipagpagatang ni Mrs. Lopez. Napanak ngamin nakilaba kadakwada. Kat itay nalpasakon, nakisarita ano mabalin, ipalengkyak ka no ida. Ay na, kasi kamat, Melba. Kanayong lata nakasta ka. Kaya't mo ka dito sa bali at trabaho. Anya ko maatrabaho. Amumot ajak nakaturpos iti panagadal ko. Loka, sana na masapol tinagadalan. Adam amo kagbirbiro kitagbalin na domestic helper di Hong Kong. Ha? Ay, ang mga nopeke mo't a recruiter data. Saan? Tama mo unay. Kan adong tinatulungan na niya. Naipaglangan ta nakita ka dito yung market. Iti pa'y kumang nga inrekomendar ka. Kaslamayat sa data Wala Ngamti kasta kasla kakaasi ka mapan makilablabada. Makitrab-trabaho. Apay, di pa'y nagbaloy sa asawam ay Isulat ta nga isu matlagay Ay na, umanugot ka kitin iti singasing ko. Sana baling agpaalila ka iti Hong Kong tadamat sweldom. Nabibit ka pa makaurnong. Gamti bantay mo ti bagim iti kas iti asawam. Nasingpat mati asawa, Rio. Amok dayta. Ngam na narugyan ng tinaginom iti arak. Ay sos, dinan amo ti lubong na. Kan may mayat mo tapanawam. Nagtrabaho ka dyan bro, tap nagnakam. Oh sige, taibagak kan kuana. Akayat ko talaga ti agtrabaho iti sabali a pagilian para iti masakbayan dagiti anak ko. Tatang, ada ko maiuman ko kada kayo. Anya day tamel ba? Balay, bagamla ang anak ko. Apay, ada problema. Ni ka di manan bone. Huwag nagpaisaw. Tsak pa'y nakita asimbang pa't manipod itay. Amuyulatan ano narabyan, tatang. Nagiinom damanan. Nang runak at Sabado ita. Ay, kaano nga tayo nga baliw da dya taaw. Diyak mo, tatang. Nairwamak pa'y kit din saan amay papankan kwa na ti ibagak, tatang? Sige, ibang kamaon balasang ka. Kaya't ko kumati mapanagtrabaho iji Hong Kong, tatang. Nanang? Anya? Ha, agabrod ka, anak ko. Uwan ko mananang. Adamang tulong kanyak. Rumigat nga minan a rumigat ti panagbiag. Sapay awan permanente at trabaho ni Bonnie. Kasano no, ag high school ton dagiti anak mi. Sigurado adakdakkel ton ti magastos iti panagadalda. Sa bagay, pudno day takunam anak ka. Sapay awan mo't manaknakam day asawam, makapasuraw. Saan ka nga ta marigatan, Melba? Kaya't nakangata apalubusan ni Bonnie. Ay, duldog kit di ani Bonnie no di napalubusan ni Melba.
Inalang nga rodan maipaay ti kasapulan ti pamilya na agkad-kad pailaan. Ay sa bagay, nasaya at mutkit di anak ko. Tapno agnakam, no iso ti mapanawan kadagiti ubeng. Wan nga raw. Day tamat nga rod ti pampanunutek, nanang. No, sakla may sa balasang kaw. Ala, noon nga ti amo mapagsayaatan niyaw, aramidam. Pasensya ka lakuman takas ka ni Bonnie nga anak may tinaasawam. Bababain kami kankahan, Belba. Nanang, awan ti rumba nga pagbainan nyo. Nagdakkel kayo ket di akatulungan mi Tadamangkit kita kadagiti anak mi, tunggal awan kami. Iso akampante mo tirik na kaagabroad, nanang. Tatang, taamok nga adda kayo amang kita kadagiti ubing. Di mo pagdanagan dagiti apo ko may Melba. Nasaan mo idabaybayan? Ang pagsaritaan nyo anaimbag ka ni Bonnie day taaplanaw. Basta na kami, awan ti problema, balasang kao. Apay lahat ang panunot mo ti umadayo, Melba. Nauma ka din kanyak. Saan, Bonnie? Kaya't ka lang atulungan amanggad para iti masakbayan dagiti anak ta. Pasensya ka na kasto'y tinasawam. Awan adal na, isong awan tinatalgad at trabaho na. Saan amay papan iti dayta, Bonnie? Dumakdakkel dagiti anak ta. Dumakdakkel ti gastos. No sa anak nga aggaraw, amangan no saan tanton ama pa eskwela ida. Iso palubusan na kun ama pa ni Hong Kong. Ang mga numarigatan kantoy jay. Ado ti saan anasayata madamdamag tayo, may papan kadagiti kakailyan tayo ang mapmapa ni Hong Kong. Am-am mo ti mang tulong kanyak di agbalin nga amok. Saan da mata kaya ti mangala iti katulong da, asaan ama irekomenda ti am-am mo da. Iso na swerte taada mang irekomenda kanyak. Alangarot kasta ti kayat mo. Nga magandad kay jay nung marigatan ka, agawid ka dagos. Di nakpagdanagan, dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok di nakbaybayan. No kasta, umanugot kan? Uwanan Di kagdanag ta siya kung ti makamukadagiti anak ta. Basta nadam ti bagim no bilang makapan kan ijay Hong Kong, Melba. Talaga matuloy yun amapan iti balasiw tao di manugang tadrisyan. Wun, mapandan iti Manila inton parbangon. Malum ka no ti flight da mapan iti Hong Kong kunana. Nasaya at matno kasta. Kaasay no dalang ditaw. May raman pa'y dagiti ubeng. Barang agnakam tumatan ni Bonnie no mapanawan. Para makita nagawan kita konsensyanan no agbisyo pa'y laang. Katamo na nga dayo ti asawa na nga agsaksakripisyo para kadakwada. Sana balay ta adatamot makakita iti aramid na. Pagsayatan na ta si daglang ti balay tayaw. Mabantayan tapay dagiti apo ko ta. Huwag nga rod. Iso nga rod anaturod ni Melba pumanaw. Tamo na nga adata amang bayabay kadagiti ubeng. Mala, sapay la kumata na saya ti pagbanagan ni Melba iti panagabroda. Tapno may paay naman ti biyag akal kalikaguman na para iti pamilya na.
Iti ababa Sarita, nakapanak dito'y Hong Kong manang Emmy. Ada is istrikto dagiti amok, nga madanggayak matket di. Ada dua nga aw-awer ko nga ubing, kat kanayon mat nga awan dagiti amok, kanegosyante da nga agpadpada. Intalak da kanyak dagiti anak da, nang runa no ada business trip da iti sabali a lugar. Da kami laang kadagiti ubing ti mabatbati, iso anaya si dag-unay yan tiriknada kanyak, banag apakaragsakan matunay dagiti amok. Idi makaipatpatuluda kon iti kwarta iti asawak, dakkal mat tinagbaliwan namanang. Saan kanon nga agin inumunay iti arak. Adamat dagiti gundaway ang maawis, ngam saanan akas iti sigod. Iso akampante matantiriknak dito'y Hong Kong. Kan kanayon mat aka video call ko dagiti anak ko. Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw, manang Emmy. Apong, umayak man. Day, apok, apay, rabiin nga bimbalatiw kapailaang dito'y balay. Umayak ko madumawat iti makanapong. Mabisbisin kami ni ading ko, itaypay. Naiturog pa yun ni ading tipisin na. Anya, day, apay, awad di tabalay yun ni tatang yaw. Awan apong. Itaypay nga urayan mi, yung di pa simangpot naging kaita. Kunak man lakit day no da di tabalayaw, tadyak mo't nakita pimanaw itay. Sumipngitin itay ko na mapandalasarakan di kumpare na apong. Ngam, awan na luto akanan mikin ni ading ko pinanawan na. Napanandan ngay, nagloko day siya taon. Imbalatiw kayo kumandito'y kaniadig mo itay, apok. Ay pasensya kayo na, tadyak mo't amo nga awan gayam kaduayo dita. Impagarup ni ngamin ganadin ko, nagawid mo't ladagos ni tatang apong. Ay una yan. Ay tinasaya at boy, apok. Agsublikan di tabalayo, tapno adda kadwa ni ading mo. Mangisaganak laang itimakan ay alatiw ko di tabalayo, tapno makapangan kayon nga agkabsat. Abay nga da kayo dito'y balay nanang. Rabin. Amumot gayam arabiin. Nabita lang nga agawid ka. Amumot nga awan ka doon nagiti anak mo dito balayaw. Kan kita aman talangam, nabarbartag ka manan. Ay niya ko matidagas na nga mother. Napanag lang nagpasyar mo tayo sa anti-kumpare. Makaumamot namin ti adala nga kanayon dito'y balay. Nagko na nga may nagyan ka laang dito'y. Agbiro ka iti trabaho. Manipod nag-abroad ni Melba, saan ka matan na nagtrabaho, Apolos? Kasta mo ti kayat ni Melba. Asikas wag ka nung dagiti ubeng. Di saan ako nagtrabaho. Ha? Awan mo ti parikop, tada mo ti patpatulod na kwartami. Kasano kayo ang makaurnong adagos, no kasta ti panagrasrason mo? Imbes at tulungam di asawam, ngam irurumon mo mat. Diyak lang arudan agidardarom, tunggal umawag. Tapno di na mo arinog yamanan di sigod ga aramid mo. Di pa ilang kumakarot agawin. Tapno anya. Tapno agmiminulagat kayo dito'y. Di ka lamabain iji asawam. Iso ti agpurpur sige ka agurnong para iti masakbayan dagiti anak yaw. Oo na, agawin kayo git din na ng tanay. Rabain,
Sermon kayo la, sermon. Agawin kayo, maturog ka kumutain. Papanan niyo, tatang? Adala si Kaswag boy. Sana balit ang subliak matladagos. Ang mga numabayagan kayo mananagawit, tatang. Saan? Di ka kadiagdanag anak ko. Awan namin kadwami ka ni adin ko, tatang. Sana bale, taadamot lada apong yu di tabalayda. Saan da kayo baybayan? Tatang? Mala, mapanakon. Tapno makasubli ka dagos anak ko. Di kay agsulsulpon kaniading mo. Ayam na dagiti apom di siyang. Pinaturog kun adita si Led. Kasanaw kat di butla sumangputan dyan alay nga amada. Ay, talagang awanan ba inday dyan nga anak mo? Rinabi na kasta ti aramid na. Kasanaw no awan tamang kita kadagiti anak na. Di pa yung nakakaasidan. Mamin ano abagbagaa ngam talaga naturturay ti arakan ko ana. Kasanaw no maamuan ni Melba day tangar aramiden na. Naimbag ko na tatunggal umawag ni Melba kat masungbatan na. Iso apulos nga awan pamalpalatpatan ni Melba ang nagsublimanan iti sigod abisyo na. Santo lang na kumday sa tao no adan napasamak kan kwa na. Sapay puro ereng dagiti kakadwana. Ay napalan naman nga tan. Dandanin to mga tirabay. Makapuyat tagor oray kan kwa na. Makapadanag paikit di ko nam aaryong. Ngarod ti nasaya at di siyang maturog kan. Ta siya kunti mga oray kan ni Bonay. Inakagtimpla iti kapay. Tapno sanak ngagtuglap ang mga oray kan kwa na. Talaga saan ang nagawid ni Boni Idirabe ay aryaw? Saan nga raw di siyang? Sapay kalablabas ni pariton niyaw kat imbaga nang agdinamag kanunga da disgrasya na pasamak iti kabangibang nga ili dirabay. Damag na kano kakalugaran tayo dagiti na disgrasya. Anya, ay Diyos ko, sapay saan ang nagawid ni Boni? Madanagan akpaykit din. Di nasayaat, mapanak man makidamag dita barangay haul. Taoray sakit matantanagan akmait. Inayad na tayo maapaw, ada Boni, dagiti na disgrasya.